Dreaming of a high-paying career as a pilot or flight attendant made Royal Concord aviation experts on 8 June at M Crown Hotel Shillong from 10 a.m. to 5 p.m. Book your slot now and call 720-479-8777. Na ki jing mudoi ki balabun na ki Ïaid Nongyang ki bishalute ha armut ki brio ki bom itu dorkmat ki bapenakam da skuti rongyong ka special team ki Pulit ke Laitumkhrah police station harangkat kattu ka di nong song ki badon ni ki cingkit klie ki la yok kami ki tegi arngut akapor prabaji chanmet jo handro trek ujelio archar afsan katkum ke Kyrwoh khubor na ki bor Pulit ke East Castles district yagini ki arngut la kem na chan NEC Nongrim hills katba ki dang yele ban lute na way brio way Kjat agate ki chaka ba Dung ru yu te brio da screwdriver na kapo chung kini ki arngut ki bashakem na tip kerteng ke mukit bok thaba arf nyusnem kerta na kolfleng ba Melbourne tongwa arf arsnem kerta na lumsiap persya igini ki arngut la register mukaddimah Laitumkhrah police station haunu usnem na benta arli ki kamtu kawai ke belajar ke seputrek yang arcar pesan kembah ke por prashteng janmit acan bauri monshan hak bagi la yo lute kharkhandai hajar tengka berkawai pat kadai ke belajar ke laitrek ujelio arcar pesan kembah ke por nyewuji janmit hajan nagalan house hak bagi la yo lute san hajar tengka Pulit kila ong begini ki arngut kila lek bon teli ki kam lute baru Melbourne tongwa udai bela syakem hagi benai sedang menta usnam nomor ke kam lute na ki brio tan pulu da ki Pulit ke pasture bit house Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F hakabam bangibam duna ki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F hakajing som yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shapi the office jo Commissionariat of Food Safety Shillong Meghalaya